تماشاوانین هێژا گریدایی وی بویێرە نەخۆش ێریشە بەرامبەریم ئاڵا کوردستانە پیرۆز و هەروەها لەقا پێنجا پارتیا دەموکراتا کوردستانی شەوتاندنە وێنەیەن سمبۆڵە نیشتنمانی یا کوردی لە بەغدای رێناژان و چاودێری سیاسیش دهۆکێ لەگەل منە دەمباش کەکەی رێناس کەک رێناسنوها عێراقا فەدەرال دوو ئالیین دەستوریین عێراقی هەرێما کوردستانی کو ئاڵا پیرۆز یا کوردستانی کو نیشانەیە یعنی بە هەزارین گەنجێن کوردستانی گوتبن دە جانی خۆش دەستانە شەوتاندناوێ ئێریشە یعنی لقا پێنجەما مەزنترین پارتیا کوردستانی لە بەغدای پایتەختە عێراقی وەکی پەرلەمەنتەرێکی بەرێ عێراقژی چاوا دبینی چاوا دنرخینی چاوا دکاری بگە ئاستەکی وسە شەباش کاک جەمال بوتە و هەمی بینەرێن کوردستان 24 دیارە ڕۆدانێکە ژڤی ڕێنکی لە دەمێکی هەستیارێ وەکی ئەڤر و کورتقاومیتەنە بەغدایە بتنێ ئەجندایەکە یا کورتەمەودا لە پشتنینە بەلکو ئەجندایەکە درێژە مەودا و بیرکردنەوەیەکە یا کیر و قۆڵ تێدا هاتیەکردن و ئەف پێنگاوە بهێتە هاوێتن پراستی پیرۆزیا ئاڵای کوردستانی ژوان هەمی ناوا پیرۆسترە ئەڤێن و ئەڤر هاتینە بکار ئینان بۆ خراپکردنا ئەvێ ئاڵایەیان ژی بۆ بمپێکردنا ئەvێ پیرۆزیا گەلێ کورد کوشکوە ئیشارەت پێدای بە هزاران بەلکو بە سەدان هزار ئینسان بووینە قوربانی پێناوی vê ئاڵایە ئەvێژی لەسەر بنەمایەکی دستوری یاسایی دناوبەرە هەرێما کوردستانی و هەروەسان حکوومەتە سنترالدا ئەفری کەفتنە هەیە و ئەف ئاڵایە تەمسیلاوێ هەمی پیرۆزیە هەرێما کوردستانت کەتن یا شوێ مەترسیدارتر ئەوە ئەڤر و کەمەدیتی کۆ لە بن هەندێک بەیرەق و ئاڵایەن گەلێکێن ئاشکرا و دیارکردی gelekîş biradera me bihîst ku bêjin ev e wekû rîdaneka dilnexwas yan ku rîdaneka ji dest derketî ez nabînim rîdaneka ji dest derketî bîtin rîdaneka minezem bû rîdaneka rêkxistî bû ya plan hatiye danan aliyekî gelekî aşkira li bin alaka geleka aşkira ev tedaye hem il pîroziyên Kurdistanê û hem jî li baregaya liqa pênc hevalên baregaya liqa pênc ku em sersaxî wan dixwazîn hatiye kirin. Eve dibîte pêşîneka geleka xirab li hember havêtina pêngavên rast pêngavên duriz bû asayîkirina rewşa ku Iraq têda derbasît bîtin. Em dizanîn ku ew bihaneya ewan kar înay li hember rêzdar hişyar zêbarî ku ev rengvedana gotinên wî bîtin çi binemayek nîne û ez aşkirat bêjim kak Cemal ew axiftina ku berêz hişyar zêbarî kirî bi dehan car serok wezîrên Iraqê kirîne bi dehan car wezîrên Iraqê kirîne bi dehan car bi şêwirmendê asayişa netewayetiya ya niştimaniya ya Iraqê kiriye hemû berpirsên Iraqî di astên gelekên bilinda dan bi wê yekê daye ku hindek fesîlên ji bin kontrol derketî yê nava hejda şabî de hem pêtiviye bihêne kontrol kirin ev gotina Heydar Ebadiye berî ku berêz û şerzêbarî ev ê gotinê bêjîtin ev gotina berêz Adil Abdilmehdiye berî ku berêz şerzêbarî ve axifnê bêjîtin ev gotina berêz Nurîl Malikiye berî ku berêz şerzêbarî ev axifnê bêjîtin ev bihaneyeka geleka ya bêbihaye ku li hember tête hember pîroziyên me tête kirin tinê wekû bihaneyek ya bikar înay divî demê hestiyar da ku hikûmeta berêz Kazimî gel hikûmeta Herêma Kurdistanê yê hindek pêngava diwarê asayî û yasayîkirina rewşê da dihavêjin eger ne hebûna çekê ji dest derketî yan ji silahel geyr minzabit evê ku behs jê dikin ev gotina ser ezmanê hemî berpirsên bilindên hikûmeta Iraqê ye xêr ebtinê li ser kakişar evê bihaneyê digirin boçî naçine ser meqerê el hikme ku çendîn car beres Emar el Hekîm behs kiriye ku nava milîşyata da hindekiyê tên bi hemî rengekî ji bin kontrola hikmetê danînin kekê rênaz dixwazim wê yekê ji te bipirsim niha ev rûdana îro bi xwe rûdayî ku bi sedan bi hezaran kes li wê derê bûn destê wan de diyar bû çi nîşane hene gelo ev yek ne nîşaneya wê yekê ye ku ew kes ew milîşya ji kontrolê derketin ku hêzên ewleyiyê bi xwe li wê derê nikarîbûn rêgiriyê li ber wê bigirin
کو لقا پێنج پارتیا دموکراتا کوردستانی هاتە شەوتاندن و مخابن ێریشی ئالا کوردستانی بخۆشی هاتەکردن. ئەمت زانین کو هەرش دامەزراندنا پارتی دیموکراتی کوردستان و حتا ئەڤرۆ ئەنی ئەو قۆناغên سەختên ku ser partî de hatin eger bi ceste jî li Bexda nebîtin navê Partî Demokratî Kurdistan hemîşe li Bexda hebûye. Damezranderavê jî wî welatî wî bajarî bûye heta Evro jî çendîn qonağên sextet hatin bez çi carekê negehiştiye evî radê konûke em dibînîn. Ev jî wê digehînîtin ku mêjiyek nihet Iraqê da ava bû li ser binemayê tundrewiya taîfî ku ew mêj jî nahête berhengarîkirin û nahête rêkêxistin di çi çarçîva da ne bi hêzên emnî ne jî bi hikûmetê tivêtin ew biryarê ku têne dan hindek biryarên binçîneyî bin bo ragirtina belavbûna evê hizra tundrewa taîfî di nav xelkî da û ewlayên siyasî evê kar dikin ji bo çandina evê fikrê divêt ewlayan bihêne sizadan ne ew kesên ku ev kare kirî çünkü ev der encamê belavbûna hizrekê ye konûke bi vê tundrewiyê muamele di gel qeziyekê tête kirin ku qeziye gelek ji van milîşiyata kevintir et Iraqê da ev doza Kurd gelek ji van kevintir e eger bivêtin taza bi taza li sala 2020 bihên teamilê gel qeziya Kurdî bikin bi vî zimanî ez bawer dikim kar yêşkar kevîtin ev pêngavê ku dixwazin bihêne havêtin rêya asayîkirina rewşê da ez bawer dikim pêngaveke berevpaş pêngavek nîne berevpêş herçend dîsa jî nabîtin em hesab bikin li ser hikûmeta Berêz Kazimî belku divêt em daxwaz jê bikin ku Berêz Kazimî pêngavê xwe wî buharî da pavêjîtin çünkü bi rastî ev evrûke beramber pîroziyên Kurdistanê û baregayê liqa pênc ya Partî Demokratîk Kurdistan hatiye encamdan em çaverê bîn her rojê beramber lehenekê diyê siyasî bête encamdan. Çünkü ev encamê neqebûlkirina beramber e. Êdî ew beramber çi bi hizreka bertanga hizbî wekî wan fikir neketin yan jî ew beramber bi hizreka berfireha neteweyî wekî wan hizir neket yan jî cudahiya mezhebî navbeyna wan de hebîtin ev hêze dê bine sedemê herişayeka berdewam li ser em yani asayîş û pêkvejiyana welatê Iraqê. Wextê hatî ku em berewrî evê rastiyê bibîn û xwe bin çi perdeyekê jî xwe ji wê rastiyê nedizîn. Divêtin em berhengarî vê rastiyê bibîn belên de gropê tên min zabitînin gel hemî rêza min bo ew ê xîna hatiye rêtîn li ser fetwa pîroza merceê yê bilindê şiî ku hêza heşd şabî bû bergirêkiriniş Iraqê hatiye danan ev cihê rêzê ew em hemî jî zanîn ew hêzên ku di çarçovê parastina yasayê da kar dikin et rêzgirtîne belê hindek hêzediyeteyên di çarçovê yasayê danînin tenanet di kontrola hikûmeta Iraqê jî danînin. Kekê rênasnuha kekê rênas ev rewşa gotekerem kirî diyar kirî erka hikûmeta Iraqê erka Bexdayê erka platforma siyasî ya Iraqê başa erka platforma siyasî ya Kurdistanî ya Başûrê Kurdistanê çi ye ya Herêma Kurdistanê çi ye gava got bûyerekî wisa rû dide ê rîşê ala Kurdistanê ku nîşaneya tevaîya gelê Kurdistanê ye ne tenê Herêma Kurdistanê jî li her çar parçeyên Kurdistanê lê bi taybet Herêma Kurdistanê ku nîşaneyeke destûrî ya Herêma Kurdistanê ye ê rîşa li ser wêna çi erkê dide ser milê platforma siyasî ya Herêma Kurdistanê wê yekê tu çawa Belê tu zanî ku ev bûyere serê sibê hatiye rûydan û serê sibê hemî mîdya mijîlî veguhastina vê bûyerê ne zêdebarî ewan rengvedanên cuda cuda ku em guhdar dikin ji aliyên siyasiyên Kurdistanê pirastî cihê dilxweşiyê ye ku yekdengiyek ya pêvediyar e hemî alî bê cudahiya reng û alayên yên hizbayetî û yên partiyetî hemî pêk dengê ser kona evê bûyerê dikin و همی جو واسه تماشات کن که اوه هرش کرنه که سر نتوایی که پیروزی نتوایی که نکو هرش کرنه لسر بارگاه پارتیه که سیاسی ده کردستانه ده اوه جی از بخاله که پوزیتیف القلم دن پراستی که جمال که اف ایک دنگیه دنا فیزن کردستانی ده چه بوی لسر وی رویدانه استیوی دارم اف رویدانه ببیت صدام بردامی دانه اوه ایک دنگیه بتایبت جی لوان دوزن که العراق ماینه هلاویستی چون حتی نو که یکی صدام
من لاوازبونا ما او بویا کو ایک دنگیه که باشل بغدان بویا بس بو وان بویا را کو اف ایک دنگیه چید بیتن از باید کم پیتوی آلین سیاسی بشن باشتر و برهنان تدا بکن و پاشتر کارل سر بکن کو بردامی بدن او ایک دنگیا کنو که درست بوی و الجه اوان گوتارن ین جدا جدا کو او رو که مگوله بوین بلاو بوین جه دست خوشی و رزگرتنه نه گوتاره که یه گرتی جه بیتن سر رای هبونا یا پیاما سروک هرما کردستانه پیتوی همی آلین سیاسیین کردستان لسر ماسه که کم ببنو پیگ و جپیگ دنگی در برین جوین رازی بونه بکن که اوین برانبری مجی بزانن یاری کرن به پیروزی نتوه که مسئله که پارتایتی و مسئله که حزبایتی نینه سر رایوه که امت زانین ده هر قضیه که نتوهتی دا ده هر دوزه که نتوهتی دا بری همی کسی که بری تیر و رمتواند کویتا پارتی دموکراتی کردستان و کویتا جناب سروک بارزانی اوش نشانه که آشکرایه که پارتی هلگیر او پیامه بس دی ساجی پارتی چجارا کسی دی به بهر نکریه جوه چنده باشترین بلگه جی ریفراندوم پیروز سال 2017 بو که آلیکاری و رازیبونا همی آلین سیاسی حاتی انجام دان نو که جی برگیری کرن جی اوان پیروزین موکو نتوه پیگ وگیره دتن ارکه همی آلین سیاسی و پیتویه هزه که بالا هبیتن که او هز برافان و برگیری کار بیتن جی پیروزین نتوهین کرد و کردستانه کەکی ڕێناز داخویانیا جێنابێ سەرۆک بەرزانی دەژێهات بووکم ئەف کریارە نە شارستانی ئەف کریارە کو تو پەیوەندیاوێ بە پێیگڤژیانی بەتونەیە کو ئێریشەکە هەمبەری پێیگڤژیانی بخۆیەژی گەلو دکارێ ببێ بنەمایەک ji بۆنی لە ئالیێ حکوومەتا فەدەراڵا عێراقی بەکوم ev aliyên milîşiyatên ku derketine derveyî destûrê metodên nerewan ne şaristanî dirin da ne pêktênin ku bikaribe Bexda bi awayekî aktîvtir wan milîşiyatan bikaribe bixeben kontrolê de. طبیعی وقتی که تروانین و نرینکا یا اکادمی سیاسی دا بلکه جیا دورهلی واقعی سیاسی دا امسح که اینه همی جارا بگوتنه که کردی هم در برین جیب که این که حتی زر نبیتن در نابیتن مثلا اوا حتی بری نوکجی اشلاء وان ملیشیات تا انجام دان جب بارم تگرتنا خلکی و بپاره بردان وان ج تیرور کرنا فکری و هزری ج با آمانج گرتنا خو پیشاندرن ین کو لهمبر مافن رواین خود عراق دا خو پیشاندان کری جوان رفتار نه یاسایی اوت کو تاتن انجام دان از باورم اوه ورجا دماهی که یعنی حتی نو که اگر کس هات بنا با آرمانچ کرن نو که نتوا و کیانن ین یاسایی تنه با آرمانچ گرتن اوه جی وید گهینی تن کویا گشت یا آسته کی کتویتن ایدی چاره سری لأوه کشه بهتا کرن و نمین تا هلاویستی و اکی گل کشندی کت عراق داماین هلاویستی یعنی کنترول کرن چکش در وی دا صلات و کنترول حکومت پینگاوه که تویتن برز کازمی اورو بری صباحی و پینگاوه پاوجیتن چونکه او تهدید اورو که لسر آشتی پیگ و جانه هی دا عراق دا از باورکم ده صباحیت ناف خودی الطائفة الشيعية ناف خودي خلق الشيعة دا دي ديار بيتن چنكو باوريا من اوه همو الشيعة نوكا وكي ايك دي بيشاروجا عراق دا نافكرن هندك شيعة هنا ولاد باريزن عراق باريزن رنجا و پزركا دي بفكرن ايدي اگر اوه ببنه درگه هرشه و گواشتنه لسر اوان هزا دوید ام چاوره بین صباحی اوه هرشه بکنه سر بارگاین ایکو دوشی ایدی اف هر سه پیکاتین سرکی کت عراق ده هنه پیکات یک کرد وکونه توا پیکات سنه و شیعه وکو دو مذهبین ین جواز اوه واقعی که عراقیه اگر هزه که بیتن اوی واقعی قبیل نکتن بدیتن آمن اف هزه اجدر وی لوجیک دولتیه اف هزه اجدر وی هزر کرن و تفکرینا دولتیه اگر براست وان ببیتن ده پیش روژه دا عراقه که باشتر شو عراق افرو یا برسی یا تهنی یا شمی رخکی و دارمای از باید که امتویتن باشتر فکر لبهتا کرن و پنگاو باشتر بیناویتن سپاس بوتکه که ریناز جانو چاودیری سیاسی کشده هو که تلگل من شب باش